Otkuda i zbog čega dolazi sve učestalije agresivno nastojanje pojedinaca i određenih grupa da se vjernici Bošnjaci povezuju sa radikalizmom, vehabizmom, a u posljednje vrijeme i terorizmom? Kome takva atmosfera pogoduje i čiji su to u stvari interesi? To vjerovatno pogoduje rušiocima Bosne i Hercegovine. U Sarajevu i u ovom dijelu Bosne i Hercegovine gdje su Bošnjaci u većini, veoma je agresivna ateistička politika. Međutim, mora se kazati da taj agresivni ateizam nije jednak prema Srbima i Hrvatima i prema Bošnjacima, budući da su sve učestalije teze da bi Bošnjaci mogli nastaviti živjeti kao ateisti i da mogu živjeti kao ateisti, što je svojevrstan nonsens, jer ne postoji nijedan narod u Europi koji je konstituiran na bezbožništvu, koji je konstituiran na ateizmu, budući da vjera čini osnovicu svakog narodnog identiteta, pa tako i bošnjačkog. Vidimo svaki dan pozive iz Republike Srpske, iz Herceg Bosne, o trećim entitetima, o secesiji od Bosne i Hercegovine. Znači oni moraju potkrepljivati svoju priču sa nekim njima znanim argumentima. Mislim da je to u tom pravcu usmjereno. Međutim, ovo ukazuje na jednu drugu stvar. To je da ovdje ne smetaju Bošnjaci kao ateisti, već smetaju Bošnjaci kao muslimani, što je problem nastavka genocidne agresije, problem onih koji vladaju danas Bosnom i Hercegovinom, a to su veliko Srbi i veliko Hrvati, čija su teritorijalna osvajanja priznata u Daytonu, priznata Daytonskim sporazumom, a iz čega proizilazi i ideološki okvir, čiji je cilj, dakle, ateizacija Bošnjaka, a time i uništenje bošnjačkog naroda. Svijet u kojem živimo svakim danom je sve manje i manje siguran. Mnogi narodi su nezadovoljni politikama svojih vlada i država. Revolucije su postale gotovo svakodnevnica. Nad određenim narodima se već decenijama sprovodi državni terorizam, nepravedna politika i dvostruki aršini. Nasilje se nerijetko preferira kao jedan od glavnih instrumenata i načina promjene stanja. Terorizam je pošast koja ne poznaje vjeru, naciju, kulturu, barem bi tako trebalo biti. Međutim, svjedoci smo da se u posljednje vrijeme termin terorizam nerijetko povezuje s islamom. Odnosno, u posljednje vrijeme u medijskom prostoru najčešće odjekuje formulacija koja glasi islamski terorizam. Pravi se jedna opća generalizacija putem koje se nerijetko čestiti vjernici dovode u kontekst sa terorizmom i na taj način se jasno narušava njihov kredibilitet i autoritet u društvu. Bože sačuvaj. Pitanje je da li ljudi koji su počinili djela terorizma, da li oni uopće imaju ikakve veze sa islamom? Prije svega riječ terorizam, ako se izašta ne bi trebala vezati ili stavljati kao prefiks nekim pojavama i ljudima, to je sigurno ne bi moglo reći uz riječ islam i ono što islam propagira. Po meni takav čovjek ili ne razumije stav islama po dotičnom pitanju, ili je plaćen da pravi nered. Mi kao muslimani imamo obaveze prema svojim komšijama, pa i komšijama nemuslimanima, gdje smo dužni da ih zaštitimo i mi smo kao Bošnjaci, kao narod, naravno štitili nemuslimane, i Srbe, i Hrvate, i Jevreje, i druge koji su deklarisali kao ateisti u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, ako su naravno bili lojalni ovoj državi, ako su ovu državu osjećali svojom zemljom. Moj stav po pitanju terorizma je i stav islama. Znači, ja kao musliman dužan sam se povinovati islamskim propisima i pravilima, a činjenica je da je u islamu terorizam najstrože zabranjen. Terorizam je za mene veliko zlo, nije poznato u islamu i to je nama strano, pogotovo na ovim prostorima. Samo tome možete vidjeti na stranici Poziv u raj gdje ima proglas od terorizma u kojem sam ja učestvovao i normalno www.pozivraj.com i tu pogledati. Tu je moja izjava i moje odnos prema tim ljudima. Islam sigurno osuđuje terorizam i teror. Musliman svaki koji iole razmišlja o onom svijetu mora osuditi teror, jer zabranjeno je načiniti štetu sebi, a kamoli kome drugom, štetu prirodi, a kamoli kome drugom i živom ljudskom biću. Već duži vremenski period, u stvari, muslimani su optuživani od strane internacionalnih medija, pa evo i domaćih medija,
da su oni u stvari teroristi i gdje se u stvari taj prefiks islamski veže u stvari samo za terorizam koji se odnosi na muslimane. Kada se neki sličan teroristički akt desi bilo gdje na zemaljskoj kugli, onda se govori imenom i prezimenom o počiniocu ili u najmanju ruku se govori o tome kako je ta osoba neuračunljiva, odnosno kako jednostavno ta osoba nije to učinila iz nekih ideoloških razloga, ali kada su u pitanju muslimani, naravno da se muslimani etiketiraju i da je to odmah u prvom valu faktički tretiran kao teroristički akt koji je vezan za muslimane, odnosno koji je vezan za islam. Svjedoci smo nedavnog događaja koji se desio u Belgiji. Naime, tamo je jedan čovjek, onaj već, kako se već zvao, Nordin Amrani, izvršio jedan brutalan napad na stanovnike grada Liježa gdje je ubio 5-6 ljudi, ranio ne znam koliko. I ono što je meni interesantno je bilo, nakon što sam čitao i slušao u medijima o tome događaju, je da je gradonačelnik Liježa izjavio da navedeni događaj, napad, nema veze s terorizmom. Sad meni je bilo malo čudno. Zanimalo me kako to da recimo jedan Mevlid Jašarević koji je ranio jednog policajca ima veze s terorizmom i ni s čim drugo osim s terorizmom, dok recimo jedan Nordin Amrani koji je ubio 6 ljudi nema veze s terorizmom. Pa evo slučaj Breivika i raznoraznih drugih terorističkih organizacija koji djeluju na primjer po Evropi i neki stvari koji čini neko ko sebe naziva muslimanom ili na neki način možda vizualno posjeća na muslimana je dokaz duple aršina. To što se određena grupa bosanskih muslimana, Bošnjaka jednostavno želi etiketirati, znači kao ekstremisti ili se povezati sa terorizmom, da to apsolutno nema nikakve veze, jer muslimani koji su ubijani uz Drinu, najviše uz Drinu na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, nakon toga i na ostatku prostora Bosne i Hercegovine, ti bosanski muslimani nisu imali ni brade, te muslimanke nisu imale ni nikaba, niti su imale mahrama na glavama, nisu imale hidžaba, a ipak su ubijani samo zato što su muslimani. Teroristički napad koji se desio 28.6.2010. godine u Bugojnu počinio je, kako su to tada prenijeli i ovdašnji mediji, takozvani Vehabija, odnosno pripadnik vehabijskog pokreta. Također, napad na američku ambasadu koji se desio 29. oktobra 2011. godine u Sarajevu, a koji je počinio Mevlid Jašarević, državljanin Republike Srbije, predstavljen je u javnom prostoru također kao napad Vehabija. Uslijedila je jedna opća i gruba generalizacija. Takozvane Vehabije su predstavljene kao problem sigurnosti, iako su ova nečasna djela izveli pojedinci. Islamski je princip men qatala nafsan bighayri nafsin fasadin fil ardi fakaannama qatala an-nasa jami'a, onaj ko ubije čovjeka na bigajri hak, znači da taj čovjek nije kriv, isto kao da je pobio cijelo čovječanstvo. Ti su ljudi prije svega zaboli nož u leđa muslimanima, državi. Ljudi treba da shvate da islam nije u muslimanima, nego su muslimani u islamu. Tako da što neki pojedinci rade ili shvataju vjeru na neki svoj način, apsolutno ne mora da znači da je to od islama ili da je to stav svih muslimana. Kao što znamo, tako je u svim društvenim sferama i pojavama. I u politici, i u sportu, i nebitno. Svakako, poslije ovih terorističkih napada koje ste pomenuli, islamofobični mediji su likovali u Bosni i Hercegovini, gdje se posebno vidi njihovo licemjerstvo, jer su dobili elemente da mogu nastaviti svoju politiku generaliziranja stvari kad su u pitanju muslimana. Tako da imamo situaciju kao nedavno sa Mevlidom Jašarevićem ili sa napadom na policijsku stanicu u Bugojnu, gdje su momci, ljudi ili šta su već koji su nakon što bi ih malo detaljnije analizirali, u suštini vidjeli da su to jedni obični delikventi, buntovnici, da ti ljudi ne mogu apsolutno reprezentatirati ni islam, ni muslimane,
no oni se naravno svesrdno i objeručke dočekaju od strane takvih medija i pojedinaca, institucija. Slučaj Mevlida Jašarevića recimo to također pokazuje, mada je svakome jasno da Mevlid Jašarević to nije uradio u ime islama. To se uklapa u neku opću kampanju koja se vodi protiv muslimana. I nešto što odmah ima za nus produkt teži život muslimana. Odmah morate da pazite da li ćete reći negdje da ste muslimani, kako ćete se obući, da li ćete slučajno negdje reći da nećete piti alkohol, odmah vas gledaju kao da ste teroristi. Nažalost, u svijetu je jako prisutna kampanja prikazivanja islama kao terorističke vjere i prikazivanja muslimana kao terorista. To vidimo na više planova, do te mjere da svi filmovi koji su na zapadu snimani u zadnje vrijeme, zadnjih godina, pa u nekim slučajima i nekoliko decenija, oni prikazuju muslimane ili kao potencijalne teroriste ili značajan broj njih kao već uključene i aktivne teroriste. Nakon napada na blizance Tornjeve u Njujorku 11. septembra i od tada stihijski je krenula jedna opšta hajka i od tog momenta je muslimanima ekskluzivno prišiven pojam, termin terorizma i stvorena je ta kovanca islamski terorizam, gdje se faktički samo ono što musliman uradi smatra terorizmom, ostalo sve ne može proći kao terorizam. Moja porodica znači uznemirena i svi smo na neki način uznemireni, a čist sam od svega toga. Član ekspertskog tima Jugoistočne Evrope za borbu protiv terorizma i organiziranog kriminala Darko Trifunović tvrdi da se radikalni islamisti obučavaju na 30 mjesta u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kaže kako se najveći broj kampova za obuku u fiskulturnim salama nalazi u Sarajevu, najmanje 10, te da su 3 takva kampa u Zenici, a 2 u Tuzli. Trifunović tvrdi da je obuka radikalnih islamista u Bosni i Hercegovini svakodnevna pojava, te da se u te svrhe koriste razne fiskulturne dvorane u gradovima gdje se pod maskom druženja i rekreacije polaznici obučavaju za terorističke aktivnosti. Na našim prostorima je također karakteristično da se vrlo lako nešto ocijeni kao potencijalni islamski terorizam i ekstremizam, da neki političari se na to pozivaju da bi dobili određene poene i da bi dobili određene simpatije kod nekih uticajnih krugova na zapadu. Žele da na neki način stvore tu sliku da, kako oni kažu, nisu svi muslimani teroristi, ali su svi teroristi muslimani. Naravno da je to nešto što je jako teško dokazivo. To pokazuje dvostruke aršine koji se primjenjuju prema muslimanima, da su činjenica jedno kad su u pitanju muslimani, a drugo kad je u pitanju neko drugi. Također tu možemo spomenuti i slučaj Andersa Breivika, Norvežana, koji je na jedan zaista svirep način izvršio pokolj mladih ljudi na ostrvu Toj u Norveškoj i nakon toga apsolutno nikome nije palo na pamet da njega prozove teroristom, da kaže da je on kršćanski fundamentalista, ekstremista, iako se on deklarisao kao takav. On je u svom manifestu javno rekao i naveo da je to uradio u ime kršćanstva, da želi da Evropu zaštiti od navale islama i muslimana. Tako da mislim da je na svakom pojedincu da sam ocijeni o čemu se tu radi i šta je u suštini tu istina. Onda vidimo u medijima, recimo svjetskim medijima, da se vrlo lahko, pa i našim medijima, da se vrlo lahko neki teroristički čin okarakteriše kao islamski terorizam, dok, na primjer, kada neko na zapadu, poput Breivika ili neki drugi, kada učini klasični teroristički čin, kada pobije desetine ljudi, ni u jednom mediju nismo imali priliku čuti da to neko okarakteriše kao katolički, kao kršćanski, kao zapadni i tako dalje, nego se to onda pripisuje tome čovjeku. Mogu da kažem da bosanski muslimani nisu teroristi, oni ne mogu to biti zbog toga što su muslimani. Da smo željeli da budemo teroristi, mogli smo da budemo to u vrijeme oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, onda kada smo imali oružje u našim rukama.
Obzirom da sam bio i komandant 4. muslimanske slavne brigade u Konjicu, s ponosom ističem da niti ja, niti bilo koji moj pripadnik brigade nismo počinili niti jedan ratni zločin, tako da me haški istražitelji, niti naši domaći istražitelji, naši organi, znači nikada nisu pozivali na bilo kakav razgovor, jer moja brigada na čijem sam čelu bio, a bila je manevarska brigada, brigada koja je učestvovala u mnogim značajnijim operacijama u Bosni i Hercegovini, znači nikada niti ja, niti bilo koji moj pojedinac nismo počinili ratni zločin, a mogli smo naravno da to počinimo. Ja sam upozoravao svoje borce da i u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu da ne smiju da uništavaju tuđa imanja, da ne smiju da uništavaju privatne posjede ljudi, a pogotovo kada su u pitanju bogomolje, kada su u pitanju crkve i sinagoge, jer je to po islamu zabranjeno. Mi znamo da su Bošnjaci na ovim prostorima najviše terorizirani u proteklom periodu. Da smo željeli, znači da budemo takvi, to smo mogli da uradimo onda kada smo imali tu priliku. U Konjicu, u toku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, i jedna i druga crkva, i pravoslavna i katolička crkva su bile potpuno zaštićene, čak u jedno vrijeme su imale i fizička obezbeđenja od strane vojne policije ili Ministarstva unutrašnjih poslova, ali znači sva oštećenja koja su nastupila i na jednoj i na drugoj crkvi su oštećenja koja su bila nanešena od strane uglavnom artiljerijskih projektila koji su ispaljivani sa hrvatskih i sa srpskih položaja. Mi na našim prostorima ne možemo da nađemo argumentovano, dokumentovano da je ikakva organizacija osnovana, da postoji, koja se bavi takvim postupcima, koja se bavi takvim terorističkim aktovima, činovima i tako dalje, što na drugoj strani možemo vidjeti. Evo recimo u ovoj agresiji 1992. 1994. godine mi smo vidjeli toliko desetina pa i stotina hiljada žrtava koje su teroristički činovi, koji su genocid. Na početku oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu i tokom oružane agresije na našu Republiku, neprijatelji Bosne i Hercegovine i neprijatelji Bošnjaka, ove države i svega što veže za islam, nisu birali svoje ciljeve, nisu provjeravali da li je neko član SDA, da li je neko član islamske zajednice ili nije, da li neko ima čak i muslimansko ime ili nema. Bilo je dovoljno da ima bilo kakvih korijena vezanih sa islamom i da bude predmetom napada, odnosno da bude predmetom ubijanja, silovanja, zlostavljanja, zatvaranja u logore, mučenja i tome slično. Nakon rata, evo i dan danas imamo zvanično registrovan, recimo Ravnogorski četnički pokret koji javno djeluje, koji javno nastupaju u smislu da jedva čekaju da dođe ponovno rat, da će opet biti rata, da će opet biti krvi i tako dalje. I to ne nailazi na osudu uopće javnosti kako bi trebalo da naiđe, a pogotovo ne nailazi na zakonsku zabranu, dok ovamo s druge strane da tako neko uradi, da se takva organizacija osnuje unutar bošnjačkog naroda ili muslimanskog naroda, to bi poprimilo i takve razmjere. Dakle, govori o tim duplim standardima. S druge strane imate ljude koji pozivaju na rat, koji su se dokazali kao neko ko je ubio ili je u ideji bio neko koji je začeo da se neki ljudi ubijaju samo zato što se zovu drugačije od njih. Na primjer je četnički ravnogorski pokret i sve ono na što oni pozivaju, sigurno bi se moglo karakterizirati nekim vidom terora, ako ne na sve ljude, na sigurno na Bošnjake, muslimani ili na one koji nisu kao oni odnosi. Ali nećete čuti da su to terorističke organizacije. Ja sam nedavno na YouTube gledao jedan video, riječ je bila o svečetničkom skupu, znači Ravnogorskog pokreta, četničkog. I nema časnijeg rješenja da se boriš i riječju i djelom i dušom i tijelom za ujedinjeno srpstvo i to s puškom. Nažalost, država Bosna i Hercegovina nije donijela zakon po kojem je zabranila rad terorističkih organizacija, ekstremističkih organizacija koje su prisutne na prostoru Bosne i Hercegovine, kao što je četnički ravnogorski pokret koji ima svaki nekoliko mjeseci ima svoje defile u Višegradu ili Bratuncu
12. jula, odmah dan nakon ukopa Bošnjaka ili sjećanja na najveći genocid na prostoru Evrope, znači 11. jula 1995. godine, gdje slični pokreti i slična udruženja jednostavno se ne prozivaju ni u medijima, niti se etiketiraju kao terorističke ili ekstremističke organizacije. U tom videu njihov vođa drži govor pred jednom masom i znači radi se o jednom javnom skupu, otvorenom, gdje on otvoreno poziva na rat, na sukobe, gdje on spominje brojke koliko četnika trenutno stoji na raspolaganju njemu, znači i Srbima s obje strane Drine, kako su oni dobro naoružani, kako su oni spremni da svakog momenta krenu u obračun sa Turcima i tako dalje. I meni nije jasno kako nijedan medij nije našao za shodno da takve stvari tretira onako kako ne zaslužuju, da je to jedan atak na državu Bosnu i Hercegovinu, da je to jedna ogromna prijetnja sigurnosti svih koji tu žive, da je to jedan otvoreni znači poziv na rat i da je to u suštini ono što znamo da jeste, a to je fašizam. Nama koji baštinimo tradiciju ravnogorskog pokreta i koji smo borci posljednjeg otadžbinskog rata, nikad relaksantnija situacija nije bila. Za nas je rat izazov i ako Bog da, bit će rata. I nemojte biti uljudni da se ovdje može ništa riješiti lijepim metodama. U suštini ono što znamo da jeste, a to je fašizam. Pa evo i najnovija dešavanja vezana za proslavljanje 20 godina takozvane Republike Srpske, gdje je udruženje građana Obraz u Bijeljini i u drugim mjestima, znači polijepilo plakate na kojima je Federaciju Bosne i Hercegovine obojilo u crno i napisalo da je to u stvari crni ili tamni vilajet. S druge strane imamo duple aršine kada su u pitanju neke organizacije koje se bave davom ili da to prevedemo pozivanjem ljudi u islam, pozivanjem ljudi u spas, pozivanjem ljudi u dobro, pozivanjem ljudi da ne piju alkohol, da ne tuku svoju djecu, da ne tuku svoje žene. Jel? Imamo dobar dio tih organizacija, ali zato što oni pozivaju u dobro, a liče na ove neke muslimane koji bi se možda mogli lako definisati kao teroristi, onda oni budu svrstani od strane ti nekih medija u te neke islamističke, fundamentalističke organizacije. Ova generalizacija je jedna velika nepravda koja se čini Bošnjacima, iako je zanemarljivo puno je znači manji procenat tih muslimana koji prave takva djela u odnosu na procenat Srba i Hrvata koji rade na urušavanju Bosne i Hercegovine, ponavljam, a opet se ne smije i stalno se potencira kazati da su svi, a evo i ja kažem i svjedočim tome da nisu svi Srbi četnici, niti su svi Hrvati ustaše. S druge strane, mi imamo jednu pojavu da koliko musliman postane prvak svijeta, prvak Evrope, olimpijac ili načini neku dobru stvar, on ne bude islamski olimpijac ili islamski prvak. Ali ako se kojim slučajem desi da neki musliman koji može biti po defaultu, po rođenju musliman, možda su mu roditelji bili muslimani, ili on nosi muslimansko ime, a možda uopšte ne praktikuje islam, možda uopšte nije čovjek praktičar i počini neko ružno djelo, on kod određenih medijskih krugova, kod određenih ljudi koji žele tu priču tako da naprave, automatski postaje islamski fundamentalista, islamski terorista. Trenutno vlada takva atmosfera da vjernici muslimani dok se dovedu u vezu bilo kako sa zelenilom, znači odu na nekakav kamp ili izlet sa svojim porodicama, na nekakav odmor, ne može proći, a da već sutradan ne završe u medijima, najčešće u magazinu Federalne televizije 60 minuta i tu počnu raznorazne priče o obukama, o kampovima, o pripremanju terorističkih napada. Hoćete čuti da su teroristi muslimani, pa čak i da je vrh islamske zajednice neka glava terorizma u Bosni i Hercegovini. Tako da je neophodno da država Bosna i Hercegovina donese zakonske propise po kojima će se zabraniti djelovanje ekstremističkih grupa, bez obzira iz reda kojeg naroda te grupe poticale. Tako da pogotovo one grupe koje pozivaju na rat, koje pozivaju na osvetu, koje pozivaju na odmazdu, što smo svjedoci naravno, evo konkretno kada je u pitanju crnogorski ravnogorski pokret. Ako iko na ovom Dunjaluku ne vrši teror, to su barem
muslimani, kada gledamo u brojkama, kad bi poredili brojke, koliko se terora vrši nad muslimanima, koliko se danas muslimani ubijaju u svijetu i obrnuto, onda je to sigurno termin koji se ne bi mogao muslimanima prišiti. Kada govorim inače o oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, često to vežem za kuranske ajete iz sure Al-Buruđ, sure koja govori o sazvježdjima i koja govori o narodu, zločinačkom narodu koji je ubijao vjernike samo zbog toga što su muslimani. Allah dželle kaže u 8. ajetu te sure: "Vema naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid." Oni su se borili protiv njih, odnosno oni su odmazdu na njima vršili ili oni su ih ubijali žive u vatru, u kanale bacali samo zbog toga što su bili mu'mini. Za razliku od onih koji su činili taj zločin, koji su pomenuti u ovom kuranskom ajetu sure Al-Buruđ, možemo da kažemo da su neprijatelji ove države i neprijatelji ovoga naroda čak prevazišli u svome neprijateljstvu i nevjernike koji su pomenuti u ovom kuranskom ajetu, jer oni nisu ubijali samo mu'mine, nisu ubijali iskrene vjernike, već su ubijali sve one koji imaju bilo kakve veze sa islamom.